पाउसेदी युमफम ओइबा मरुइबा पाउ खराब दि तौजरी अफ्रीकन स्वाइन फीवर मियुबिदा संदोकपा लैना नते डॉक्टर खोगेंद्रजीत ओक्सिंग नाबा अफ्रीकन स्वाइन फीवर असि मियुबिदा संदोकपा लैना नते अदुमोइनबक लैना असिदकी ngaktoknaba hidak amata leitaba maramna masidaki सेक्शन दरकार ओय थौबाल डिस्ट्रिक्ट सलुंगफमदा अफ्रीकन स्वाइन फीवर संदोरक्लिबा असि लक्षणबा डिपार्टमेंट अकनबा थबक पाइखटपा हौरे हाइना वेटरिनरी डिपार्टमेंट थौबालगी जॉइंट डायरेक्टर डॉक्टर आरके खोगेंद्रजीतना माकी ऑफिस पामीसिंग उनबा अमदा फोंदोखरे मागना मखाताना हाइकिबदा थौबाल डिस्ट्रिक्ट की सलुंगफमगी पिगरी फार्म अमदा ओ खुमथारो सिरे आइना रिपोर्ट तौरपदगी डिपार्टमेंट असिदा हौकिबा डिसेंबर 9 सैंपल कलेक्शन तौदुना डायरेक्टर वेटरिनरी डिपार्टमेंट रिपोर्ट तौखि लोइना स्टेट डिजीज लेबोरेटरी सैंपल अदु भोपाल लेबोरेटरी अमदा थादुना टेस्ट तौबा मतमदा अफ्रीकन स्वाइन फीवर नि हाइबा कन्फर्म तौखिबने लाइना असे कन्फर्म तौरबा मतुंगदा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थौबालना हौकिबा जनवरी 2 दा सलुंगफमगी अकोइबदा कंटेनमेंट लाउथोक्तुना ओक पुथोक पसिन तौबा अमसोंग जोनबदा अथिंगबा थमख्रे सलुंगफमगी साइरेस मल्टीपल फार्म दा एपिसेंटर ओइरगा मसिगी किलोमीटर अमगी अकोइबदा इन्फेक्टेड जोन मसिदगी किलोमीटर 9 गी अकोइबदा सर्वेलेंस जोन अमसोंग फ्री जोन हाइना जोन अहम खाइदोक्तुना मॉनिटर तौबा अमसोंग सर्वेलेंस तौबगी थबक पाइखटले डिपार्टमेंट असिगी टीम सेमतुना पुंग 20 सुना येंगसिले हौकिबा नुमित खरनिगी ममांगदा सलुंगफम खुल असिमक्तदा मसक खंगदबा लाइना अमरिकियन पक्तनना सिरे आइना मीडियादा फोंदोरखिबा अदुगी मतुंग इना जॉइंट डायरेक्टर वेटरिनरी थौबाल की टीम अमना सैंपल कलेक्शन तौरगा संजन थोंगद लेबा स्टेट वेटरिनरी डायरेक्टोरेट की डिजीज इन्वेस्टिगेशन लेबोरेटरी दा टेस्ट तौबदा येन सिकिबकी लायोंग अदु रानीखेत डिजीज न सिबनी हाइना कन्फर्म तौखे येन सिरिबा अदु बर्ड फ्लू न थोखन बनते मसिदा मियामना बिपाइबा पोखपिगनु हाइना फोंदोखे अतोपा हक्सेलगी पाउदम अमदा खुदोंग थिनंगाई ओइदबा मोंगदा नुबितगी विटामिन डी matou krmna lougadage हाइबसिगी मतंगदा खंगमिnnasi विटामिन डी असी अखोगी हक्सांग मथौ ताबा यूनिक ओइबा विटामिन अमने विटामिन डी फंगनबगी ख्वाइदगी फबा सोर्स दी नुमितने हक्सांग की उनछाना नुंगसादा जैबा मतमदा लैबा मतमदा उनछादा यावबा कोलेस्ट्रॉल न विटामिन असी सोंगी मरम असिनने हक्सांग द विटामिन डी की चांग चाना थमनबगिदमक्ता नुंगसा मरांग काइना याइबा मरु ओइ आइरिबसे विटामिन डी असी सनशाइन विटामिन डी हाइरगसु खंगनै हक्सांगना तंगाइ फदना तौदबा यादबा मथौसिंग तौनबा होनबदा विटामिन डी नंबर ओइबा थौदांग अमा लवे हक्सांग की उनछादा यावबा कोलेस्ट्रॉल द नुमित की मंगाल द जैबा मतमदा हक्सांग न विटामिन डी सोंगे नुंगसा मंगाल द अखोइ उनसा एक्सपोज तौबदा अल्ट्रा वायोलेट बी UVB रेना कोलेस्ट्रॉल द याइगनी अमदे विटामिन डी सोंबदा चंगबा एनर्जी अदु पुथोगे इंटेस्टाइन द जावबा सेल सिंगना कैल्शियम अमदि फास्फोरस सुबसिनबदसु विटामिन डी न मतंग पांगे कैल्शियम अमदि फास्फोरस असी अखोगी हक्सांग द यावरिबा सरुपो मसाफबा अमदि मपांगल कनबा सरु होइननबगिदमक तंगाइ फदबा मिनरल सिंगे हक्सांग द विटामिन डी की लेवल नेमबना ओस्टियोपोरोसिस कैंसर डिप्रेशन अमदि मसल वीकनेस न सिंगबा हक्सेलगी ओइबा खुदोंग चादबा कया थोगलकपगसु मरि लेनै नुमितगी विटामिन डी फंगनबगी ख्वाइदगी मतंग चाबा मतम करिनो हाइबसि तंगाइ फदना खंगदबा यादबा अमने नुंगसा जाइबगी ख्वाइदगी मतंग चाबा मतमदी नुमित चपजुंगबदनी हाइना स्टडी कयान उठख्रे नुमित जुंगबा मतमददी नुमित असि ख्वाइदगी वांगबा मफमदा लै अमदे UVB रे सिंगसु ख्वाइदगी चांग वांगना फंगबा मतमने मसिना ताकपदी अतेनबा मतमगी मनुंगदा विटामिन डी की चांग यामना फंगनी हाइबने नोंगमगी ओइना विटामिन डी मतिक चाना फंगनबगिदमक नुंगसा याइबगी मतम असि यामद्रबदा मिनिट 10 अदुगा यामलबदन मिनिट 30 फावबना ख्वाइदगी फै विटामिन डी फंगनबगिदमक नुंगसा मंगालदा एक्सपोज तौबगी ख्वाइदगी साफगदबा मतम असि नुमित जुंगबा मतमना ओय नुमित जुंगबा मतुंगदा उनछाबा नुंगसा मंगालदा एक्सपोज तौबना कैंसर गुंबा हक्सेलगी खुदोंग चादबसिंग थोखलकनबगी मरम ओइबा याय नुंगसा मंगल मारंग काइना फंगनबगिदमक नुंगसा याइबा मतमदा करम्बा फिरोल सेटकदगी हाइबसिसु मरु ओइबा अमने उनछाबा नुंगसा मंगलदा ख्वाइदगी यामना एक्सपोज तौननबगिदमक खुदांग तेनबा नत्रगना खुदांग यावदबा फुरित लिलगा अतेनबा खोंग्राव सेटुना नुंगसा याइबना फै अयाकपा नुंगसागी मैसादा मतम कुइना याइदनबा होनगदबने मदुना नुंगसाना काथेकबा अमदि सनबर्न तौहनबा याय नुंगसाना माइदा हक्थिंगना जैगदबदगी काक्तोकनबगिदमक टुपी अमसुंग अफनबी अमसुंग सनग्लास उपा याय सयोल अमदा अहुम मरिरक्ति सनबात तौबा याय असुम तौबना हक्सांगना मथौ ताबा विटामिन डी की चांग अदु फंगबा ngमहनगने
sunscreen taibara maram oiraga haksangda vitamin D subsinbada akaiba thoganbra aibasi miyamna hangnariba wang amane sunscreen da akaknaba chemical sing yawe makhoi sing aduna nungsa mangalbu thaktok natraga subsinba animak tawe SPF sun protection factor 30 amasung 30 dagi hena yawpa sunscreen sing sinabada haksangna vitamin D puthokpagi sang chada 95 dagi 98 phawba hanthai haina study kharan utkiba laikhre nungsa jaiba matamda unsa soktanabagidamukta tupi afanbi ama uppa kanagane changabada saba nungsa mangalda minute kuntra aduga ayakpa nungsa mangaldana minute 10 dagi hena yaidana honagadabane nungsa mangalda matam kuina yaiduna leibana sunburn mid sokpa amadi heat stroke singba khudong chadaba gaya thogalaknabagi maram oibe yai aibasi matam chupada kawroidabane maragasida bangi khongjang junction gani haina dhap touba matamga chunnadre kanagumbo organization kharana makhoigi aningba apamba phangnaba haiduna maram chaba chadaba yengdana ban blockade hektamuk chadagani airibasi yamna lebak macha tadaba haujiki matamga chanadaba amani aibasi khangba matam oire sarkar makhoigi demand adu matam chana pidi haina ban blockade toksinba aduna nomagi sura nomlaga chariba myosingi hingbagi hakta chauna singnari aibadu khangjadaba adumuk yamna ikaidingai ne mamang thakki sarkar ki matamda organization singna maram chai natragana sade haiba khangdana national highway singda ban blockade hektamak tawraga demand sing piramba adugi ainabi aduna ngasisu national highway da ban blockade chathaba asina makhoigi khulai am oina sarkar da dhap tawduna makhoigi demand phangna da phona riba sing sarkar na su yade aiba ama khangan ba chomme leibak asigi khwaidagi wangba apex court ama oiriba supreme court ki maikei dagi su national highway singda ban blockade chathaba aibasi aina jade aina lakthok pasu laikhrabane aduna organization kharana makhoigi demand khara phangnaba khonabada ngahik leitana ban blockade kobagi chanabi asi sarkarna nampu sasanda police force sing thajinduna thugainana khonabagi mahutta court ki khudangda maduda mastermind oirbasing adu phanana khonabana hena chungani national highway da ban blockade chadaba ibc aina yadi aina sarkarna security force sing thajinduna thugaina khonarubada ban kauribasing aduna atopasingi sentiment chagatuna issue amoromda amuk lakloi haningai leite Supreme Court nasu national highway da ban blockade chadaba ibc aina yadi aina lakthokpasu laikhrabanina law court ki khudangda maduda chenari pemi khara adu khaktam khandoklaga ain gi oiba jarak chim phanganaba khonabana matungda asigamba thokdok thawungching asi thingbadi hena mateng oigane COVID-19 pandemic na miyam kham thina awaba mayuk nerge cherak asida all tribe and race protection forum manipur ko lup amana EDC ki tam asi loirabanina sarkar na bikhal pangthok na matam lepte aiduna national highway da ban gauragani hada lakthokiba aduki mayukta naga people's organization senapati district students association senapati district women association jauna district asigi civil organization kayana phongda leblapa asimuk yamna singthaningai ne mamangi matamdadi tribal body singna national highway singda kobu ban blockade na singba singda chumbi lali khangtana hektamuk sawgatuna jakai thingkaibagi thong kya chatharambadu all tribal rights protection forum manipurna kauriba ban asi matang chadi aina phongna leblakhiba asimagna forum asi khaktana tan atopa group singdasu para amadi oiragane masi oiduna su sarkar gi mekedegi ADC gi mikal pangthok tabi maram adusu miyam da bayak sena khakan pamthoge hektamak sakti pai aiduna pangthok da tawbusu chumloi isu khudimak miyam punna bhap taminana ba khaktada taminaraba khaktada tung koinabagi oiba waroisin ama purpa ngamgadawri bane ban blockade na khulai ama oiduna sarkar da dhap tawba amadi maduna no magi sunhum lepa miyoisingi hingbagi hakta chawno khonggaw no ribasi yade aiba ama khanganaraba sarkar gi oinasu supreme court ki order adugi strength akanba ek rule ama semduna madubu thabukoina bangthok na bhona bamthoge madu natrapadi paleba sarkar asigi matamda CSO sing amade miyamgi punna wakhal taminabadagi ban blockade asi tabada yamna hainadaba ama oina ngasi phaunaribasi sahi khar ki matungda amuk hanagi ainabi aduda lakloi haningai leite aduna matang charigi da ban blockade ki mayuk akanba ekama thamnanaba hona bamthoge nagalamaromda Leppa Leite Nupi anganggi Ejjat Yonba Nungsinaramlingei Nupana haina Aronba Mari Thamnakhibage photo video kya social media da Thadorakle Wathok Oire hariba thokdok asi Jharkhand gi Ranchi district ki manung chanba mafam amada thokibani aire sahi mari nungsinabata natana Aronba Mari kya thamnaduna lohngnanaba hainaduna leinari binupi ama government ki thabak tawba nupaga nauna koina ki aibagi wahuda khana jainaba thokpadage mamangda tawkhiba Aronba thabak khudemak nupi aduga nauna khangnaba nupa amadi atopa miyoi kya da share tawba natana photo video kya social media da Thadoraklamlaba matung nupa adu Lotkhre aire aroibada content sing asige maroiba pau khara asiba paudam jariba Manipur local news YouTube channel amadi Facebook page asidagi
yengbiribo punamuk pathakachari channel asina adomda kanarabadi subscribe tawbidribasingna subscribe tawbiramo loidana like and share tawbisu kawbi kadu punamukpu amuka hana thagachari